nongeye kubasuhuza kandi imbahaye ikaze ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Yarishwe nk'uko mumaze kubimenyera, tuje kubagezaho rero inkuru y'uyu munsi nk'uko bibasezeranyije kujya tubagezaho inkuru n'ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi turabagezaho inkuru y'urubanza rw'umunyamakuru Ntwari John William, aho uwamwishe yemeye icyaha agahanishwa gutanga amafaranga miliyoni y'u Rwanda. Urukiko rw'ibanze rwa Kagarama mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro rwahanishije amande ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda umushoferi uregwa kwica bitavuye ku bushake bwe umunyamakuru Ntwari John William. Murumuna w'uyu munyamakuru akaba yabwiye Umusekeri dukesha iyi nkuru ko ari ubutabera bahawe. Umucamanza yavuze ko uyu mushoferi yaburanye yemera icyaha ndetse asaba imbabazi kubera impanuka yateje igahitana uyu umunyamakuru. Isomwa ry'urubanza ryabaye mu masaha y'umugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Uregwa ndetse n'ubushinjacyaha bakaba batari mu cyumba cy'urukiko. Umucamanza yavuze ko Bagirishya Moise Emmanuel ahamwa n'ibyaha bibiri, ari byo icyo kwica umunyamakuru Ntwari John William ubwo yagongeshaga imodoka ye moto yari imuhetse. Hari kandi n'ikindi cyaha cyo kubabaza umubiri wa Munyagakenke wari utwaye moto yariho uyu umunyamakuru Ntwari John William, ariko yongeraho ko ibyaha byombi yabikoze bitavuye ku bushake bwe. Ubwo yagezwaga bwa mbere mu rukiko ku itariki ya 31 Mutarama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023, Bagirishya yemeye ko yishe umunyamakuru Ntwari John William agonze by'impanuka moto yari imutwaye. Icyemezo cya muganga nk'uko byavuzwe n'umucamanza ngo kigaragaza ko Ntwari John William yapfuye nyuma yo kuva amaraso menshi. Umucamanza yemeje ko uregwa ahamwa n'ibyaha byombi kuko abyiyemerera kandi bikaba binashimangirwa n'inyandiko yakozwe na muganga. Uregwa yavuze mu iburanisha rya mbere ko impanuka yatewe n'umuvuduko uri hejuru ndetse n'umunaniro yari afite. Umucamanza akaba yamuhanishije kwishyura amafaranga 500,000 kuri buri cyaha, bivuze ko agomba kwishyura miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Gusa umucamanza ntiyamuhaye igihano cy'igifungo nk'uko byari byasabwe n'ubushinjacyaha. Umushinjacyaha yari yasabye ko Bagirishya Moise ahabwa igifungo cy'imyaka 2 ndetse akanategekwa kwishyura miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuryango wa Ntwari John William wagize icyo utangaza kuri uru rubanza, aho wavuze ko utazajuririra uru rubanza.
Umucamanza yavuze ko hari igihe cy'iminsi 30 ntarengwa ngo utanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko abe yakijuririra. Mu kiganiro cyihariye, murumuna wa nyakwigendera witwa Masabo Emmanuel yahaye Umuseke yavuze ko icyemezo cy'urukiko ari ubutabera bahawe. Agira ati "Nari mu rukiko, ni icyemezo cy'ubutabera twacyakiriye, ntabwo tuzakijuririra." Masabo kandi yabwiye iki gitangazamakuru ko bababwiye ko imodoka yagonze nyakwigendera Ntwari John William ifite ubwishingizi, bityo ngo bakazakurikirana iby'indishyi nk'uko biteganywa n'amategeko. Umunyamategeko Kayitana Evode unayigisha muri kaminuza akaba n'impuguke mu by'amategeko, avuga ko ku rubanza nk'uru rw'uwagonze umunyamakuru Ntwari John William harimo amategeko mbonezamubano y'uburyozwe n'amategeko ajyanye n'ubwishingizi. Muri iyo mpanuka ngo uwayiteje agomba kwishyura indishyi uwasigaye n'uriya wapfuye. Igihe umumotari ari we waba ufite amakosa, yakabaye yishyura umuryango w'uwapfuye n'abazingura, ariko mu gihe umushoferi abyemera ngo niwe ugomba kwishyura indishyi zigenwa n'umucamanza mu bushishozi. Ubwo icyo gihe iby'ubwishingizi biba bitari byaza. Uyu munyamategeko kandi avuga ko ku ruhande rw'ubwishingizi, ikinyabiziga cyagonze moto niba gifite ubwishingizi, ubwo ubwishingizi buzishyura umuryango w'uwagonzwe, barebye uwo uwagonzwe akamaro yari afitiye abagonzwe, bakishyura ibyo bita dommage économique, naho bareba uwo yareraga kugeza agize imyaka 18 cyangwa ubuzima bwe bwose, nabwo akaba ubu bwishingizi bwabiryozwa. Maître Kayitana avuga kandi ko banareba indishyi zijyanye n'agahinda dommage morale ku bantu yasize, ndetse hakarebwa n'ibyo batanze mu gushyingura no gukaraba igihe ibyakozwe bifitiwe ibimenyetso. Ngayo nguko rubanza rw'umunyamakuru Ntwari John William uheruka kwitaba Imana mu minsi ishize, aho polisi y'u Rwanda yatangaje ko uyu nyakwigendera yazize impanuka ya moto yabereye ahazwi nka Rwandex mu karere ka Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali. Ni inkuru twabateguriye rero, tukaba twayibagezagaho igaruka ku birebana urubanza rw'uyu nyakwigendera rwamaze gusomwa kuri uyu wa kabiri, aho ibyavuyemo ari ibingibi tumaze kubagezaho. Nitwa na Kreti Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Reka mbashimire kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mukurikira ibiganiro n'inkuru tubagezaho ku Ibendera TV no ku ibendera.com. Mugira amahoro n'amahirwe.